sunburst flowers calling on warm days overdue. Lee Dong-min hi South Korean singer, actor le model ania. A stage name hi Cha Eun-woo ania. Cha Eun-woo ti hian alar zawk ma a Fentiago hnuaia K-pop group Astro member ani. Kumsang khat zakwa somkwa pasari March ni somthum khan Gunpo Gyeonggi Providence South Korea a alo pianga. Publica thil soi vak du mi ani lawa achung te chanchin po hishat vak tu rom lawa naw mi pa chu anei nge yani. Elementary school hi Nyung Nei Elementary School a kala azo in Suri Middle School a kal le a high school hi Suri High School a chhun zom le ani. Primary school a kal lai hian class 4 ani in Philippines a Thalivel English alo zuk zir nge a. Kumsang ni som pathuma tanga kumsang ni som paroka Henley Multi Art School a kala Broadcasting and Entertainment a graduate heng kum top lama hian an class president ni in basketball team captain te alo ni hialani. Baka Henley ma kalai thau hian KBS High School Quiz Program Golden Bell Challenge a te lo tela hewang han alo lar viau to a. School festival lain Fentiago manager hian alo du ru to a. Badru makal tur chulo ti dingin contract alo offer ta a ma se anol phota ashimshimin an family background a hian musical makal tu man omlawa ma se talent hunters te chuan amale achungte anu le pa te an hne thei sha mawangin he Fentiago agency a hian a training ta ani. Model lama experience ani na masaber chu kumsang ni som pathum khan Mr Pizza 18 tan promotional model ni turin Moonbin nen khan anlo participate via an tling nge ani. Hemi nu thari vak lawa hian KBS segment thar Hallyu Star and Gangnam Style trainee interview tia chuan tuna aben member launita Moonbin Rocky le Jinjin tenen anlo lang bokani. Kumsang ni som panga November tha a Sungkyun One University a kalturin atlinga kumsang ni som paruka an acting program chu an performing arts school a join vita a acting lama hian han soilo kila kumsang ni som pali September tha lo thlen chuan film My Brilliant Life tia chuan masabera tan role te na walo neya heta hian songhai kyo po achang nge a. Kumsang ni som panga a web drama to be continued tia chuan alo lang le boka. 지금 뭐라고 했냐? 다른 사람 일에는 관심도 없으면서 그만하고 닥쳐라. 이거 봐. 아니? 기분은 이제부터 네가 나빠질 거야. Kumsang ni som paroka web series My Romantic Summer Sita alang le a. My Romantic Summer Sita hian leading role a changani. Kumsang ni som pasaria the best hita a changle a heta hian supporting role a changa mishat a hlo chho zelani. Kumsang ni som pariata romantic comedy series Gangnam Beauty a changle a he television bika leading role ani na masaberani a. 네 선배님. 둘이 보기로 한 거야? 아니. 너 그 형 좋아하냐? Heta hian a changtha in alar pha le a GQ Korea's Man of the Year a alan pha hialani. Kumsang ni som pakwa a historical drama Rookie Historian Go Hai Ryong a changle bo. Music lama an group Astro chu kumsang ni som paruk February ni som ni pathuma debut an nei ta a member parukan ni a mini album Spring Up ti chuan ti chuaka kumsang ni som paruk hian Billboard Best New K-pop Group an hiala an EP pani na Summer Vibes chu kumsang ni som paruk thau July ni khata an ti chuak le a Billboard World Album Chart number 6 a ho pha a an EP pathum na hi Autumn Story ti ani. Kumsang ni som pariata world tour an neya South Korea, USA, Japan, Canada, Thailand ate an toura. Kumsang ni som pakwa January ni som paruka chuan a group Astro te chuan an full length studio album All Light 2 an publisha. Korean Gaon album chart number 1 hawa US Billboard World Album Chart
top 10 na alang phahial bokani actor le zai thiamani a lano panglema se a net worth hi US dollar million li tanga million nga layani a model ani boka brand sang top brands endorsement te ati a film le TV show alanna trend khat langsar zwalte chu My Brilliant Life, Rookie Historian, Go Hyryung, Gangnam Beauty, Dead If Shot, The Best Hit the top te ania show sang alang nual boka internet mangtele a performance te a acting skills te mangin fans maktadwai chuanga siam to ani asan zong hi fit rukania a nickname chu White Tea Guy te Face Genius te Morning Alarm te ania zinga thawma thin hleya ti thana anei to ani eyadu ve hleya zana thil eite chinga awan ya thawlo hlau zo gani abla type hi B ania a favorite color chu blue ani Korean boy group EXO hi adu hleya tuichen nuamati ma music instrument a piano flute violin le guitar te appear thiamani